Idngan di tama, om di tanah, om di spiritu tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datako, om ikaginabahan di kiningan, om ikapisan di spiritu tabitua. Miampay no Diezu sa viavi. O miampay sa Nusuan. Tapi na ngabi, kano mga kundadoso, ngabi datako, om papatonda na di datako sandi da mamalamay, di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas. Om day Yesu ay tapinay ngabi. Danak pamidos so zokoso. Id pamusaban ngabi ko. Om idbos ngabi ko. Idunu inayman ko. Om idunu iaw ko na ngasan damimang. Maza dahasako, maza dahasako, maza dahasako tagazokoso. Itinopogi, damokin siyanzo di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sabi abi ditasab om sangtingabi. Om Diezu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Dahil di Tuhan kiningan datoko. Kikos sena na dali datoko ikiningan tabakas. Mamuhyong dadoso ngabi datoko o magavit datoko dahil kaposizon sa lajul. Amen. Tuhan kosyanayno. Tuhan kosyanayno. Kristus kosyanayno. Kristus kosyanayno. Tuhan kosyanayno. Tuhan kosyanayno. Kabuntugan day di kiningan idi takabaskoso. Om pipabasan day tuhun ngabi tangabasi kogi ginabo do itana. Pangasaw si kay diyaw, manangko awgi gina si kay diyaw. Sumamba si kay diyaw, mambantog si kay diyaw. Manak si kay diyaw do kapanang katahwadan ngabi. Montok kabuntugan no tagaso. Tuhan kiningan ladya pain surga. Oy kiningan tama tabakas. Tuhan Jesus Kristus tanak nanak tantoy son. Tuhan kiningan domba di kiningan tanak di tama. Mungido ko di doso ngabi di pamagunan. Kosenay do idagay. Mangidu ko di dosong ngabi di pamagunan, tay mo o sambayang sa. Pinoikaw ko da idi abananan di tama, o senay da idagay. Tu izizyaw na iso tabitwa, izizyaw na ituhan, izizyaw na itakabaskoso. Jesus Kristus, niyampay di Spiritu tabitwa. Idi kabuntugan di kiningan itama. Amen. Ano sumambayang? Insomok day di supo nga binu, o Tuhan,
simbaono o sembayang abi diho miampai tinahuad au tumod. Damontok santop di mimbantog idyaw sa bagi mamamangun popopot tunod diho. Potonduhyan na nuna o nunu inabangun nu togokono o nunu inokotonduhin nu. Mazari Tuhan sa Jesus Kristus tanakno. Imamamasi ang mamalinta miyampay diyaw. Idi kapisan de Espiritu tabitwa. Iso kiningan montok so hihinaid. Aiso kapupuson. Amen. Pembahasan mantad di profeta Isaiah. Kadi Tuhan na mabos. O ikot day divide sa viko itutuvan. Sundong patud ay sa usin diazu. Ikot no. Mamohida gandum da ay sa usin. Makan no. Da ay sa hogo. Talak anggur. Susu. No ko tumambalanja da usin day nunu iakon kalauti. Da gaji nga videozu da nunu iaw kasantop. Pakinangaw. Pakinangaw day dago kivai da diazu da kanunu ngavi tangavasi da akanon. Takanon topoto di unsikon. Pakinangaw na kazo. Ikot na day dago. Pakinangaw o mamamasi ikadudupo diazu. Miyampay diazu da manodo zo idabatos au miho o pupusan. Domantad di kavasian ngavi nakadandi day di David. Ibos di Tuhan. Vahadon nu kazo pahad nuay Tuhan. Tuhukon nu ihizab nga vidagay. Otohwo di Tuhan napanur kabinsianan. Odamut daid kahohodong simaid kaginavan. Sangkuan na divinasi di Tuhan daid sa viavi. Binsianan daid sa viavi vinangunda. Imato nga vidasta viavi vinangon mintong day diyaw. Mana ko diho takanon diho do oikot itimpo. Vahadon nu kazay pahad nu manuhok dihizab ngavi da sa viavi imasi. Otuhi di Tuhan do itsa viavi lahan daw. Obiginavo do itsa viavi kaiman daw. Osomok disido do itsa viavi imamohoo disido. Mamohoo day disido. Do mantad ginavo diho.
Pambasan, mantad suat, isang tipol, dahil tuhon ngavi, doro. Ay so kanumikot piyahatan do toko, di ko ginavan di Kristus, sundong patu, daid kasusan toko. Toy tumangob, toy man undoso, toy ay so takanon, toy basan, toy man undono ko, toy songodon patoy. Itino iponginaman ngavi, iduo puson do toko, do mimanghantoy, maza di kuasa di sido, gumininavo do toko. Tu atumbazan sa uditi, okon ko kapatazon, okon ko kaposizon, aiso tasab, aiso tanakladya, aiso di poin bangun ngavi, aiso di aw po nokoykot, okon ko tombono po kuasa, toy kinavas, toy inahom, toy tombono po o konunu finangun, do kanuanu po do mikot, piyahatan do toko, di ko ginavan, di kinoyngan, dinadi do okito, di Kristus Jesus, Tuhan do toko. Ibos di Tuhan. Kasan nabi oy ilaja inikot idina di Tuhan. Ibabasan it surga, om kebentukan it kiawan, takwas koso. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan miampai Diyos. Pembahasan mantadia baltavasi tabitua sinuat di Mateo. Kotoy mo na po di Jesus abal do kinapatazon di John mamamodso nga sakay no isido do padaw do tuminong kizad uma do kinaizonon mitotoyso idnombo do nakano izyeho miso sondi nga nokongo diti ituhun ngabi tong kizad no di kadazan tongonini pintana no guminusa disido dadi kahang isido do tumininda kokito no disido o iso tinimungan tuhun tagumu nasenan isido diyoho hingasay no kitolwo diyoho koikot no po minsa sadop minugad day disido makikiiyang ngabi minobos iti no po nga kinaizonon mintotoyso timpu nga nakatahib no dadi suon no tumongkizad ihatuhun ngabi kanu na di izyoho do mugad do doyho id kampung ngabi do miso sondi momohitokudi do akanon suminimba Jesus au tagal montok diho do mugad sondi ko do menak diho do akanon tokudi nga suminimba izyoho
Sa biabi na po, do kiva dagay nga himo o loti, duvo o sada. O vito nga vi ino, kuma day dugo, kadisido do minobos. Minanak isido do panu nga vi, do ino po tuhun nga vi, nga po ikon do idsakot. Dadinano disido ihimoloti. Iduvo sada, tumininga do itavan, boso no ibalakat. Kokibopo iloti, ngavi. Bitay no ngavi doy di makikiiya ngavi daw, pinapatak, doy di tinimungan ngavi, do tuhun to gumu. Sabi abi isyo do minangakan do so gigisom ginumu, do takan diho. Tinimung diho, kinokiban nongoho. Apo dam duva balatak na panu. Ino po minangakan ngavi nga kiginumu do uang hobi himongoy butuhun kusay. Aiso itabos kokomoy do tondo ngavi tanak ngavi. Iyambal tabasi di Tuhan. Jesus Kristus. Tapinay ko ngabi. Songyan kiba do kantakan, tayo ikomozon do tragedy. Pasusan, otoguvang do tokow. Iantakan kuma do tokow. Asusa ko sa ginawa do tokow. Tayo depression. Og mo pa dati isubay do tapyumanan do tokow. Tumazanso da sangyan do autokaw kano control iginawa tokaw. Nagi pamusaban do tokaw. Kivadi do tapyumanan do tokaw do au mamaduli ikiningan. Mungkin ni pamusaban do tokaw no kuatu no nuan tokaw do ingka. Nombo ikiningan au manuhung dago. Sinadaan so nang kudisido, kada tokaw dati do mamusaw. Papahabos di kahadangan, teko frustration do tokaw. Dadi tapinay ko ngabi. Tumazanzo o sikap tokaw do mamikil do ingka. No kwa tu pinahagos di Tuhan do antakan diti pandemic. Teko kaumbakan, disaster. Nagi kalatan, bad things. Id ko po season do tokaw. Isang tipol, id pambasan kaduvo inongo tokaw ditino. Popoingat do tokaw kadisido, ay so ikano mikot id piyahatan do tokaw. Ko ginavan di Kristus, sundong patu da id ko susan, toy ko tumongob. Toy man undoso. Toy ko ay sa takanon, toy basan, toy man undo noko. Toy songodon po toy. Mentok di translation in English na po nga, nothing can separate us from the love of God. Dadi man tano diha tapinay ko ngabi. Nung intangan tokaw o tudu teka itema do kapabalan do tadaw bayno. Ovi tokaw dahil pamusaban tokaw. Kokomoy no, Tuhan, papakan do tokaw. Maza no, do kabinsyanan. Kaginabahan di sido. Nonuan tokaw do kaganapan. Hobi no kozo, dahil kaposizon do tokaw. Dahil pamamasi do tokaw, datikid tadaw, dahil diid pamagunan. Ongo tokaw id pambasan di baltabasi di tino. Sabi abi izyo do minangakan do so gigisom ginumu do takan di ho. Kamazon tapinay ko ngabi, ikiningan. Nonuan tokaw di kiningan,
montok do kaganapan do toko. Hobi mantad i keperluan do toko. Omokon kono po ita pinay ko ngabi. Ovit toko nagi di sido daid kapisan miampay di sido. Miampay nagi sungkad tukan do toko. Nadi i tinahuan te katahuan di kiningan montok do toko. Mika dino bos ko ditino. Kahobi mantad nunu i pokyenuan do toko. Koyho kalati ikiningan. Ano ipatakan di sido kumanda toko. Walaupun au potoko do kabos isan tab di pokyenuan toko nga noihan na di sido. Manak isido hobi komantad di pokyenuan do toko. Na di pamusabay toko to pinay ko ngabi. In pamanan do toko di kaposisyon do toko diti do id pamagunan diti. Ingko toko do tumaguvang do kabahingkangan do id kaposisyon do toko. Isay manak te kaminanak do toko do kawakasan ngabi diti. Moy do otoy mo toko. Kano toko do managuvang. Ison to di antakan di awazan do id kaposisyon do toko. No kwa tu nakaikot kau daiti datanabay no. Tanto na da kivado kivado kahansanan da toko. Tanto no munay mo toko di kiningan mazano do pamakanan tabi itwa o ikaristia. Nadi munay mo toko sumambo toko di sido. Makinangaw toko isido. Nadito pinay ko ngabi. Isa o pambitanan nagi pamusaban montok na toko. Miga ditanak to nini sangyano kakita isiho do gula-gula. Kayo toko itanak anangan do omis. Sangyan kakita di gula-gula. Misti no do makiano teko makibohi ditanak di. O kita do toko ingkwa ititanak do miga kamazon ko na po nga begging da makinsian i mohoying diho do kano da i pokyenuan disido pokyenuan diho tapi it mohoying kalati ano itabasi montok di tanak di au papabay no au avasi montok diaw. Jadi montok na toko tapinay ko ngabi. Ikiningan nga ingka nagimimang na toko. Aw toko kalati ano iantakan day kapasizan toko. Ikaginaban na kiningan ikamazon do beyond our own understanding. Jadi sa mano aw toko onwan ni kiningan toko teko aw dati oponu ipokinuan do toko pumadi sido katapi isido kalati nunu itabasi ipatakon di sido montok do toko. Jadi tapinay ko ngabi inabazan ko idasam do id ministry ko sandi mimang sa mono avagat apimanan ko ozan sabab ogumo i pastoral do ngazan do tampuanon dari sa mono kibanagi di tapimanan ko do sarenda nga ano i kapanak do kabakasan kumadergo ondom ko i-ministry minga di kiningan sandi inongaw takaw daid pambasahan di tino yabal tabasi. No kita di sido ituhon na tagumo do tuminanod di sido. Tanto no do ituhon di nga kiba do kahansanan di ho no kuwa to guminusa isyo ho di Jesus.
Au dati nababasan, teko kakal po isi ho, do kivada keperluan di ho, kivada pokinuan manta di Jesus. Ino, iondom ko, mega nagiri kiningan, kivada kabinsianan di sido. Nahingasan, isantob di minikot, minaitubong di sido. Nadi isaw sa mono nga, walaupun no ozan nga, i kabinsianan, i manak dago do kaun subando, tumihambus papapanaw diti kaladya da pastoral. Nadi ingko ko Jesu tapinay ko ngabi. Tubazan zo kibada na bazahan Jesu, kibada antakan, mega din kamoy ko ditino. Katapi ikahansanan na ko nga ikiningan sabab no kabinsenan kaginaban disido apasi toko itoy mon toko datino mazano di Eucharistia. Jadi kanono tapi nai ko ngabi id misa diti tumihambus toko do sumambayang patakot toko kahansanan do toko kumada kiningan sabab isidono i mamagunop lo sabiabi i pagkinuan datako. Kanono, tapinay ko ngabi, tumihambus toko daid kain baguvan do katumbazan do toko. Tumbazan so id iso kiningan, itama tabakas mononodo do taban tana, do sabiabi konunu okito au okito. Tumbazan so id iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tatayson, nanak di kiningan, nanak di tama, da paguhu sa biabi umul. Kiningan mantad kiningan, tanabaw mantad tanabaw, kiningan tatapot mantad kiningan tatapot. Nanak okon ko tinodo, sampimyon si miyampay di tama. Maza di sido o sa biabi do todo. Montok datakaw tuhun ngabi, montok apamasizan datakaw, suminandot isido mantad surga. O maza de espiritu tabitwa, nadadi tukun doy di hahangay Mary. Nadadi datukun. Montok sabab datakaw, do nakapapak id salib, do idsibo di Pontius Pilate. Noon do so isido do kapatazon nahobong. Tuminungag bago ontok ditadaw kumotahu. Id katanudan miyampay di buhok do tongabitwa. Mininsabat isido do id surga. Pinaikaw do idi abananan di tama. Mikot may bago isido. Id kabontugan mambisala di sangimpasi nangapatay. Kapamalintan daw ay samay kapupuson. Tumbazan so idi espiritu tabitwa. I Tuhan i mananak na kapasizon. Imuzu manta di tama di tanak. Imiyampay di tama di tanak. Do sabaon bontugon may. Ino kabos maza di profeta ngabi. Tumbazan so it iso eklesia tapitwa. Katolik apostolik. Mga kunso do iso kapodsuan. Montok di kapahyangan do dawso ngabi. Mandadandad so di katungagan di nangapatay. Di kaposisyon di pamagunan damikot. Amen.
Kanono minsomok di Tuhan, do miaga di Tuhun i nokoiho do apatay isido. Nung au na isido pa kanon di Tuhan. Miampay do poin ponu o kahansanan do tokow, kanono pahambuso do tokow iti pakinsianan ngawi do tokow do idisido. Sisimba na po do tokow nga, oy Tuhan kinongo no o sembayang sa. Ay Tuhan, Montok isang tipapa datoko Francis, i-Archbishop datoko John, Saviavi Bishop, Saviavi Father, Om Religious Ngavi, Obu anon toko na dadyoho, do dumimpot, di santob o magunokozo, do katuhungan, do kaposizon, doon tinan, doon sunduvan. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan kinongo no o sembayang sa. Montok dabuan ngavi do savia vi pogun no kobu. Oun suban no da isyoho do mogyum dalahan ngavi menguhan di kosusan ngavi do host toluo do id pemogunan do tokow miampay do kasyanan manakaday. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan kinongo no o sembayang sa. Montok do tinimungan ngavi id paroki do tokow. Do iti kalamazan do tokow di Eucharistia tabitwa. Kapapantod no da diti katumbazan do tokow do ko papapasasi. Di kohintan di Kristus doy dovokonza. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan kinongo no o sembayang sa. Montok di sumakit ngavi, inongo kotua ngavi, omi ongondo sa kozo damantad iti tolo COVID padam sizam, damontok diho, ikitangaban, ko iyum na da do koin sa samadan, montok diho, natagakan, do konuan, do gunon id kaposizon, o sa kadung na da, montok diho, sumakit o hingasan no da, ititolo madahiyo kotod no da. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan kinongo no o sembayang sa. Kanono mikot day di Sancti Maria tinado tokow, mokyano do sido, do manampung do tokow, kumari tanak do sido, Tuhan do tokow, Jesus Kristus, miampay sumambayang, Ave Maria, napuno padagrasya, miampay daw ikiningan, obitwa ko itanga do sabi abitondo, obitwa itufa tinan ti Jesus, Sancti Maria, tinadi kinaingan, okinsyanay sikoy tutuhon ngavi, mamimidoso, dababay no, jam, nakapatasan sa. Amen. Amen. Oy Ama, kapiuman na da mantadagay ituhon ngavi, di hoson, do isikoy na da, ontodonon do takanon to sima. Damoy do kapagawit na dadi, do konsikan do idsa biabituhon kinahintaan no. Mazali Kristus Tuhan sa. Amen.
Azo kono Tuhan kiningan dosa biya bibinangun, tumaza na kabosyan nakatay mo si kadilaw titakon sa diyaw. Tuwa ditana kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti muntok dagay dilaw ti do kapasizon. Azo kono Tuhan kiningan dosa biya bibinangon, tumaza na kaposyano, nakatay mo si kadihing anggur takon sa diyaw. Tuwa di guvas anggur kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti ditinumon do kasundupanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko diso ngabi. O tayo mo na dali di kiningan, itama tabakas. Montok di kasan, kabantugan di ngandaw. Montok kabasyan do takaw, di kabasyan do sabi abi eklesia, tabi tua daw. Kanangay kozon do mambitwa ditititak ngabi oy Tuhan sumambayang sikoy o manay mo di kahubukan diti kahubukan poin sundupan do dizo sikoy do titak salajul day diyaw mazali Kristus Tuhan za i Tuhan miyampay Diyosu poin sabato o ginabong ngabi Diyosu kano manak, do ka po ng katahwadan nga vida di Tuhan, kiningan, do toko. Totoo tapot, do katunod, otuhid iti kaladyaza, kapamasisansa. Tumoy mo, inombono po, do manak, diyaw, do ka po ng katahwadan nga vi. Oy Tuhan, tama tabitwa, kiningan tabakas ko zo aiso kapupuson, maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di kinohodion daw, minagawit isidodo koin baguvan doy ko suvo do tuhun nato o maza di kinondasan daw pinuhas di sido o daw song abi dato ko maza di kinatungagan daw manta di poin patay noivang di sido ilahan kuma doy kaposison salajul o maza do kinainsabatan daw doy diyaw oy ama noivang di sido itatangob ngabi da surga o mingkano miyampay di kapikaw vangan di tasab ngabi, sang tingabi, humazaw sikoy do hazaw kapazan, do kazan no, tumiyampay ay sa kapupuson, mga zaw sikoy. Obitwa, obitwa. Oto tapot obitwa ko ay Tuhan, itavud do sa biyabi ko bitwahan. Itinapogi, do dizono do obitwa, ititak ngabi, sumambayang sikoy, maza do papasondot di espiritu no do ditingabi, miyaga bahobaw umatu. Moy do adadida itingabi do montok dagay, di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido
nasaga ko sa da suminuang doid kondasan daw. Minaganoy sila da lauti, minanak daw kapanang katahuadan ngavi. Minangakib di pinapatak di makikiyang ngavi daw mos. Onuo iti sabiabi ko pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyoso. Idlahan mi gadi untuk napongo imakan min susodob. Nano di sido isasaban insan po da minanak da kapanang katahuadan ngabi. Pinatak di sido day di makikiyang ngabi daw mos. Onuo iti sabiabi ko panginom naman taditi. Tu iti no isasaban di sa ako. Iza di batos kababago ay sok pupuson ipatunguan may montok Diyoso montok tagumo. Montok di kapohyangan do daw songabi. May no iti daid ka andaman dago. Katapatan tahom lati do katubazan. Itinapogi, damasas ko'y mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw ay Tuhan, ilawti na kaposizon misasaban na kapamusizan. Manak na kapanang katahuadan ngavi, donigitan skay diyaw, na kapadan day dubangan no, manampuan day diyaw. Ahudok ko zo iskoy da sumampayang, damagi day ditinanom sa di Kristus, o timungs kay nadadid iso, maza de Espiritu tabitwa. Ondo mo, oy Tuhan, Ecclesiano, paintongkop, patotongkop, di pamagunan. Pamabito na susido na di kapunuan datahuad sa kaday. Sangobyan, miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabiabi di fada ngavi. Ondo mo nagi, itapinay ngavi Dagay, inongokodop, idi kahansanan di katungagan, sabiabi inapatay pasyanan no. Tay mo na isyo din inabaw de vos no. Pasyan ay dagay sabiabi sumampayang sikoy, damyampay di hahangay tabitwa, Mary tinadikiningan. Sancti Joseph Sabado sido, miyampay di apostol tong bitwa, sabiabi isangti inok popon sikoy diyaw, itpo ompus di umulan ngabi. Kanus Canada di kabosyan da dumadi do sampitumungkus ngabi di kaposizon sa ladyol. O mga zo o mambantog diyaw maza di tanakno Jesus Christus. Maza di sido yampay di sido i di sido oy kiningan tama tawakas idi kapisan di Espiritu tapitwa. Sabiabi kabontugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinay ay so kapupuson. Dadi panudi mamamasi naug masadak pangyaan pa yung kiningan, katama si ko'y damabos. Tama sa iit surga. Abituan ang ano, mikot ok pamalintan no, hisap no ay man da itana, miyaga da ingka no ay da it surga. Tako dagay data daw diti, o lauti sa tasasanga daw. Pohyong sikoy dahasa ngabi dagay. Miyaga dagay da pohyong di santop mamuhasa rumavan dagay. Alas ko'y obito da ko'y basatan. Pagabaso si ko'y oy Tuhan, sumambayang si ko'y damantan patitikid talat, katahuad no, damanak, dapibabasan ita daw ngavi dagay, damasa di sa kaday do kasyanan no, poing gabas ka na data moy mo damantad daw so,
Pain tampasi mantad sabia biko susan kinabo. Damaso sikoi poingandat di kahansanan no bituhan di kaikatan di mama masiza. Jesus Kristus. Tu ik pemerintahan kuasa. Oi Tuhan Jesus Kristus, iminobos dari apostol ngabinu. Pibabasan timponon ku Diyos. Pibabasan ku takon ku Diyos. Kada intong de dosok nga bidagay nga de di katumbasan de eklesia no. Katahuad no demanak dasido da pibabasan pisan i katanudan miampay hisab no. Imama masih mamolinta montok so hihinaid aiso kapupuson. Ipibabasan di Tuhan miampay di Yesu temoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangai i domba di kiningan, intangai isido, i mongidu di doso ngabi di pemogunan. Obi tuano i sontob oho de dimakan min sesedop di domba. Oi Tuhan, sami padan da apatut ko da sumusut itapu. Ngabosan ko ibos, mengasan mai ko do voko. Itinanom sa di Kristus, pagawit na nada toko de kaposison selaju.
Kano sumambayang, kau vangay miyampay kau mohigan tamoy mo oy Tuhan i santop invaguvanu miyampay dititak ngavi daun surga it kapamahizan no au insan au atuhuk montok diho dadizono izyoho do kasudong do kapenebusan sa lajul Maza di Kristus Tuhan sa. Tabinay ko ngavi, o kiba periti pipi ako paihan, o mikaw ko do teluay. Pungutan ketiga pada minggu ini adalah untuk tabung kategis. Holy Hour, umat adalah dialu-alukan untuk hadir ke Holy Hour yang diadakan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 jam 8 malam di gereja ini Saint Michael Pinampang. Pra pendaftaran misa
bagi gereja St. Michael Pinampang semasa tempuh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pusat pendaftaran pejabat mission Paroki Pinampang. Masa pendaftaran jam 9 pagi hingga 4:30 petang, Isnin hingga Jumat. Jadwal perayaan misa. Jam 6 petang hari Sabtu, bahasa Inggris. Jam 7:30 pagi hari Minggu, bahasa Kadazan. Jam 10:30 pagi hari Minggu, bahasa Malaysia. Jam 2 petang hari Minggu, bahasa Korea. Dan jam 5 petang hari Minggu, bahasa Inggris. Pra-pendaftaran umat untuk menghadiri misa di Gereja St. Michael Pinampang boleh dibuat melalui pejabat mission bermula Isnin hingga Jumat. Bagi koordinator CC yang ditugaskan melayani dalam setiap minggu, sila hantar senarai nama umat dari sisi masing-masing ke pejabat mission sebelum hari Rabu setiap minggu. Umat yang mempunyai mic card telah membuat saringan kesihatan, health screening, dan pendaftaran serta membawa kupon pendaftaran sahaja yang dibenarkan hadir dalam sesuatu perayaan misa liturgi sabda yang dijalankan. Makluman perubahan masa mengenai drive-thru communion. Laluan dibuka pada jam 12 tengah hari sehingga jam 12:30 petang sahaja. Terbuka hanya untuk umat di Paroki Pinampang sahaja yang telah mengikuti misa live streaming penuh. Tidak ada kekangan had umur. Umat tidak dibenarkan turun dari kereta dan harus mengikuti arahan warden gereja semasa beratur di laluan drive-thru untuk menerima pemuni. Tidak ada misa pagi di gereja chapel sepanjang musim PKPP buat masa ini. Harap maklum. Makluman perubahan masa tentang live mass streaming Paroki St. Michael Pinampang. Misa live streaming hanya akan ke udara semasa misa Kadazan Ahad jam 7:30 pagi dan misa Korea Ahad jam 2 petang. Ikakan o pipi kapayhan, kano sabiabi nikakat. Patahoran. I Tuhan miyampai Diosu, Miyampai sunuvanu, Omi belakat bikiningan tabakas kozo, itama, Omi tanak, Om de Spiritu tabitua, sumondot na dadoy Diosu, Om tumimpon, miyampai Diosu, sohi hinaid. Ugadno, Om pabalono, iabal tapasi di Tuhan. patahodan doy kinaingan. Manusia, oi Tuhan Yesus, manusia, oi Tuhan Yesus, manusia, oi Tuhan Yesus, manusia, oi mo, dan kungawi, oi pomogu. Pomogunan,
zo, đời điệu tô môi mồ, ôi tu ma gian zo, đời điệu tô môi mồ, tu ma nu zo, điệu tô môi mồ. Ano tu ma ta, ôi ta nu Jesus, ano tu ma ta, ôi ta nu Jesus, ano tu ma ta, ôi ta nu Jesus, tu ma nu zo.